kelgan, büyük kelgan shunday cho'llatib odam edi. 2 metr, 2 metr. O'shunday kelishgan chiroyli odam edi. Qachon ko'rsangiz shu jaltildab turgan odam edi. Ana o'sha kishining bayagı münözü budu şu kişiga o'xshab bayagı topga kelsa topni jarib biyikda turadigan odamlarda şu kishi qanday bo'lsa bu kishining yurish turishida haqiqatni qayerda bo'lsa shu mana diniy boshqarmada ishlaganlar barli bunday jo'sh odamlar ishlayotadi-da men shu yerga borsam boshqacha bo'ladi deb qoladilar. Bir konferensiya bo'lib qolsa, bir cho'g'ilish bo'lib qolsa, shu kishi so'ylasa boshqa mana obi ko'ngildan kelganda tinch bo'lib hop deb qoladi dedi. Shunday bir odam edi. Xudodan rahmati qilsin. Endi dag'men aytayin degandigim mana var o'zini saqal qo'yib, salla kiyib, qo'lidan kelsincha chapan kiyib, Xudoyimga namoz o'qib, qo'lini tutib, qo'lidan kelsincha ibodat qilib yuribamiz. Biroq mana u qazdamlar, Tolaybek qazdamlar doktorga жатқанда da Bishkekda men doktorga olib borib, doktorlarni tayinlab tanishlarimga. O'sha yerda da sellesini birda tashlamadi. Mastikalasini tashlamay yurdi. Mana bu sunnat qilgan kiyimlarini tashlamay yurdi. Bir adamlar bu kishi qanday odam ekan deb bir jag'i bayağı duvarla çalış deb de o'ylaganda nimesini uqqanlarimiz bo'ldi. Bu aqlesi bar adamı, yo'q adamı deb. Gördüm, жазda, qishda mana shu o'zining kiygan formasini tashlamay yurdi. Bunday bo'lib yurishdilar, hozir yurish turishilar o'zimcha bir diniy botirlarday bo'lib yurdi. O'shaga aytgan so'zi qayerda yursa o'tirgan yerda hozir biz qanday bo'lib cho'g'ilib o'tirsak, qayerda shu kishi bo'lsa, o'sha yerda shunday top bo'lib o'tirilib, juda qilib nasihatlarni aytib shu ahvolda shu ko'rinish bilan şu kişinin Tolaybek qazdamlarını ko'rgan adamlar bu taksir etkende şu kişinin elesler turgan eko'nun forması var yo'q o'xshash adamlar edi. Xudodan rahmati qilsin. Xudoyim rahmati qilsin. Men bir iki ko'z so'ylab qo'yayin. Men so'ylab qo'yayin. Hurmatli taksirlar, hoş kelibsizlar. Sizlarga Allohning razı olsun shuncha o'qib Tolaybek qaytib qolgan o'g'ana kelgan ekansizlar. Men 2 kun, 3 kun burun 3-chi kun bo'lib qoldi. Tolaybek bilan aqirqi kelib söyleshib qoldim. Yanağı atalaşınızın neresinde ata qilib kelsem oturgan ekan. Men kirib kelganda bari tura qolishdi, 3-4 tuğanı men oturgan ekan. Atalaş tuğanlarım bilan. Anan alар çavus degenden otur deb qo'ydi. Anan nemi bayaqı Qur'on o'qidi, Qur'on o'qigandan keyin shu so'zlik buspay aytaverdi. Taksirim dedim. Oşuntsam anan atgılarga aytdi. Men bar bolam bu joq bolam bu. Uval qila. Men qancha yashayim bilmayman. Biroq muna atalarından balbandığı jönünde, eski jönünde uğaldı şunu aytdı üç tuğanda. Osuna sal örgen eken, özü bilgen eken. Ana oşundan keyin janağı üçövi oturup kaldı dağı anan dakansa bütürdü. Ana ança-mınçası men de qoşunça qıldı. Emi bu Tolaybek jönünde din jagında yürgeni siz avdan keltirip ayttınız. Oluşunca ayttınız. Ana nemi bul bayağı Tolaybek talasının içinde bir gelip gitti. Bunda insan qanchaga çeyinde gelmeydi bir Allah bilir. Balbandığı dağı başqaçalar. Anan sözdün çeçendigi de süylөгенде bir saatqa çeyin bir sözdün arkasından biri göteverçeler. Bir жаңылчы mesele. Cemaat, Bul din tuğanlar, janazanın bunu artta boşap var, oşak okuymuş. Bundan asmasın. Yemeğe söyledi, alıp çıkıvereyim inşallah. Janaza oşak okuymuş, arçak okuymuş, cay bakıyor. Aklımdan aylanırlı. Arkanı ötüyorsun. Saptardı alıveringizler, saptardı alыңızlar gana. Saptardı alıveringizler, hurmatlı cemaat.
Sizler emeğinizin atынан sizге Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, arkaya çıkıp saptı tegizlep tüz alağınızlar. Жана ырайымдуу, таза жана кудуреттүү болгон Аллах Тааланын атына атап сөзүбүздү баштайбыз. Бардык мактоолорубуз жараткан Аллах Таалага болсун. Салават жана саламдарыбыз сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон пайгамбарлардын султаны Мухаммад алейхиссалату вассаламга болсун. Урматтуу жамаат, баарыңыздарга Аллахымдын ырайымы, мээрими, берекеси, жакшылыгы болсун. Kullu nafsin zaiqatul maut. Allah subhanahu wa taala өзүнүн ыйык китебинде ар бир жан өлүмдүн даамын татат экен. Мына ушундай болуп биздин облусубузда көп жылдан бертин, мындайча айтканда 40 жыл ислам динине өмүрүн арнаган ардактуу казы Талай казыкебиздин бардыгы жаназасында турабыз. Бардыгыңыздардын келгениңиздерге Кудай Таалам чексиз соопторду жазсын. Азыр эми биздин Бишкектен чоң дамлаларыбыз келген, мына дамланы сыйлап, азыр кезек менен ошо дамлаларга сөздү беребиз. Ушу саптарды тегиз алып, улам келген жамаат аркасынан карап кошуло бересиздер. Анда эмесе алгачкы сөз Алымдар кеңешинин төрагасы Замир Кары Ракиев дамлага берилет. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, hurmatlı uşul jerde atalar, ağalar, ineler. Bugün bizde jergebizde çoğun jogotunun üstünde turabız. Kazakebis mına ayla joğu eken, yenenin kursağında kesinde adamdın kança güküm nan jeri, kança tamçı su içeri, kança gün ömür görörü yenenin kursağında yazılat eken. Oşo Allah Taala'nın taqdiri mına Kazakebis'ten ayrıldık. İmanı salamat bolsun. Kazakebis menen köpdegen 10 жылдан ашык ошо үзөң күлөш болуп чогуу иштедик. Ушундай жакшы адам эле ошо талас элине өтө ошо дин жаатында талас элине кылган эмгеги зор. Ушул жерде адамдар дин дегендин дысын билбей турган учурларда ар кандай чоң дамбылдаларды алып келип үйлөрүндө багып, ошондой кыйын турмуштарда ошондой elge kızmat bolup kalsın dep azırkı bizdin görünüktүү ağlımdarыбыздын bardığın uşu ağlım bolup kalışına uşu kişi sebepçi bolgon. Kılgan amaldарын Kuday Taala kabul kılsın. Mına azır janda bir tuğandары uşu больницада erteң menen turup uşu daarat alıp bamdat namazda namaz okup atıp uşu bul dünya menen koş aytışıptır. Bul baktılуулuk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday jaşasaң oşondoy ölösüň, kanday ölsüň oşondoy tirilesin degen. Biz bir-biribizdi bul dünyada har kандай dep sındayt ekenbiz. Bирок акыркы кезибиз биздин ким экенибизди билгизе турган акыркы демибиз экен. Казакебиз ушундай Алла Таалага жакын адам экен, мына намаздын үстүндө үзүлүп бул дүйнө менен кош айтышты. Алла Таала ыйманын саламат кылган болсун, кылган амалдарын кабыл кылсын. Артында мына учугун улай турган балдары бар, бир туугандары бар, ыймандуу үй бүлө, Кудай деген үй бүлө иншалла урук тукумдары ошо кыяматка чейин уланып, урук тукумдарынан жалаң жакшы адамдар чыксын. Бардыгыбызга Кудай Таала сабырдуулук берсин. Казакебиздин анча-мынча кыйындычылык кылган күнөөлөрү болсо кечирсин. Алла Таалам жар болсун, жардамчы болсун, эсеп кысаптарын жеңил кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Allah razı olsun. Zamir Karake. Keyinki söz Hazreti Mufti'nin birinci orunbasarı Anarkulov Muhammed Damla'ga verilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı bir tuğandar, bardığınızlar bu dünyanın kanday bütörünü, arka dünyaya kanday sapar tartudun başatı, bunu şunday bol başarat ekendik, çoğun aldığımızda savaktın aldığında turabız. Emin tuğandarına ушул талай ажымды жооткон бир туугандарына ушул эле эли журтуна биздин дин башкармалыгынын Азирети Муфтии Абдулазиз Карын атынан жалпы жамаатыбыздын атынан терең көңүл айтабыз. Кабыл алыңыздар, арты кайырлуу болсун. Алла рахматы калсын. Калган катышкандарга бир ооз сөз
Muna yerden sabak alışlık bu ölümün hakikati. El mevtu hakikatun ve la hayal. Al ölüm hakikat al. Siz oyloğun ile nerse emes al. Başınıza kelgende al hakikat bulat. Şimdiğinde hakikat boyunca kalat. Allah Kur'an'da aytadi: "Estağfirullah El mevtulleti tefirruna minhu fe innehu mulaqikum." Siler kaçkan ölüm, siler kaçıp jüresiňer ölümden. Al ölüm silerden artıňardan kuway tuganlarım. Al ölüm silerde Allah wagtagan çektin aslında silerden aldıňardan tosup çıgat Azrail. Andan keyin siler Allah'tan aldyga alyp baryp turup kılgan amaldaryňardyň bardygy silerge körsetilýär deyt. Oşoga Allah subhanahu wa taala bul kişinin emgeklerini azır aytıp otursak bul jerde çındygyňda tom kitep bolat. Din üçün kılgan hizmetlerini Allah kabul kılsın. Özünün zikir ibadatlarında dağı bekem ekendiginin bir delili bugün sizler köp bolduňuzlar. Ölümdü biz korkmayız. Ölümde kanday ölüm arzu kılabız. Bul kişini bandat namazında oturup namazını okugandan keyin oşol жерден can berdilse munday ölümdördi arzu kılabız. Baldygyzlar uşunday ölümdördi nasip kılsın. Kalganlarga Allah tuğanlarına bekem kayrat bersin. Allah saparını baysaldığı kılıp kabırda Allah suralarını jеңil kılıp mundan arı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in murasxoru katarında Peygamberimizin canına kabul alsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kazı ekebиз Allah öz rahmatını alsın. Bilesizler, 2006 жылдан бертин казы болуп иштеген. Ага чейин 97 жылдан бертин имам хатип казынын орун басары болуп иштеген. 86 жылдан бертин имам экен. Демек динге өмүрүн арнаган адам. Канча жакшы адамдар менен иштешкен. Мурунку муфтийлерибиз менен иштешкен. Азыр ошо мурунку муфтийлерибизден экс муфтийибиз, дин аалымы Максат Дамла устазыбыз келип отурат. Кийинки сөздү Максат Дамлага беребиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Kazı ekebиz barыбыз жакшы билебиz. Кандай меймандос, көңүл ачык, тамаша көй, Allah'ını süygön, Peygamberimizi süygön, çok acılık kılganbız. 7 yıl çok işledik. Hiçbir jamant yak bolgon jok. Batır kişiler. Neni aytabыз эми? Peygamberler dünya menen koştoşkon. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünya menen koştoşkon. Peygamberimiz aytkan, kaysyl üyde janaza bolso, jogotu bolso, menin ölümümdü barıp taziya kılgıla degen. Bu dünya uşunday öte turgan dünya, kala turgan dünya emes eken. Talay kaz ekebizde Allah Taalam salihinderge koşsun. Kabırındağı suragın jеңil kılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şafaatine bölösün. Allah Taalam günölerin keçirip darajasın beyik kılsın tuğan. Kalganımızga keliңizler sabak alaylı, ahiretke dayardanaylı. Ölümdü estegen ibadat, ölümge dayardık görgön akıldуулuk, jaratkan Allah subhanahu wa taala her birimizin başımızga жазган tuğandar. Andıktan imanımızды bekemdeyli, işenimizdi tuğralaylı, ibadatlarımızды жайына келтирейли. Мынакей, эми будан ары кантип намаз окуйт, кантип орозо тутат, кантип качан зикир кылат, качан кайрымдуулук кылат. Ушу жердин үстүндө басып жүргөндө кылыш керек экен. Бизге чоң сабак. Жабраил периште келип пайгамбарыбызга айткан, периштелердин мырзасы, пайгамбарлардын мырзасына айтып атат: "Ya Muhammed, iş maşit fa innaka mayyit." Kança kalasan yaşa, bir ölesin bari verdi. Alamdın rayımı olup gelgen. Bardık paygambarlardan paygambarına uşunday dep aytып atат. Wa ahbib man shi fa innaka mufariqu. Kimdi jakşı görsen gör, biroq ajraşasın sözsüz. Ataňy jakşı görösün, apaňy jakşı görösün, aýalyňy jakşı görösün, baldaryňy, bir tugandaryňy jakşı görösün. Ajraşa turgan gün gelet. Mına bir gün geldi hazır. Dosuňdan ajraşan kimdi jakşı görür? I'mal ma shit fa innaka majziyun bi. Kanday amal kılsan kılıyor, biroq akısı sözsüz berilet. Akısı sözsüz berilet. Jakşının dağı, jamandın dağı akısı berilet. Geliңizler jakşı işlerdi kılaylı, jaman işleri taştaylı. Jaratkan Allah Taala'nın ibadatını bitir, jakşı kılaylı. İlim alaylı, davat kılaylı. Intimaklı olaylı, adaldan tavaylı.
ahiretke dayardanaylı. Jaratkan Allah Taalam barımızın taziyamızı kabul kılsın. Hazekevizin daracasını büyük kılsın. Allah'ım ahiretin hayırlı kılsın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ım razı olsun. Казакебиз барыңыздарга бергилүү 7 жашынан баштап намаз окуган. Намазын таштаган эмес. Өзүнүн атасы бапы атасынан андан кийин Абдулла деген чоң аталарынан ушинтип намазды үйрөнүп 7 жаштан баштап намазын калтырган эмес экен да. Мына акыркы сапардагы бардыгыбызга сабак болсун. Ошол жай намаздын үстүндө азыр дамлалар айткандай ушундай өлүмдү бардыгыбызга насип кылсын. Таласка чындап эле зор эмгеги аябай ат көтөргүс. Мына мурунку казылар менен көпчүлүгү менен иштешкен. Мына мурунку казылардын атынан Убайдулла дамлага сөз беребиз. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hurmatlı eli jurt kadırman kalayık kalk. Geçe erte bilen telefon koy zamir karike. Talastağı talay kazı. Bul dönemini koşa yetiştir dedi. Gruppaga geldi. En yakın dostum ele. Tez sırdaşıp Talaska bir жерге çayga varsa da Ubay bugün çayga vardın dep jönötötele maga. Gramata olsa da birinci maga maktanatele. Samarqareke keche gruppadan jönötkönde men çalam dep kolum kaltırap keyin esime gelip özümdü karmay albay bugün dostumuzun janazasında turabız. 17 yıl gazi oldu. Kazılardın aksakalı ele, kazılardın ataman ele, hakikattın jartısı ele, aktı süylөгөндө hiç kimge yol vermeyt ele. Her bir muftinin koluna kol butuna but bolup, dindin ar daim tarafını alıp, din için canım bergen insan ele. Aytar sözüm ardaktуу kazı oldu. Talas birliğine rahmat, ardaktуу atıldı verdinizler. Barыңarga, elingерге rahmat. Kazıkenin mehneti var eken, janazaga geldingizler. Sizlerge rahmat. Men aytar sözüm, uşul Kazıke menen işteşken bardık uşul kazılardın atынан үй бүлөңүзгө Talas elinden көңүл aytam. Artık hayırlı olsun. Allah barar jerin beyişlerden katarına koşsun. Sülümbek, uşu kişinin orduna kazı olup geldiniz. Bırak, men uşul sizin çoğuluşlarınızda görüp durdum. Talas elinin aldında, buna töreganın aldında, zam muftinin aldında sizge rahmat aytım gelet. Kazımın devesten uşul kişinin ar daim tördü oturguzup akbatasını alıp jürdünüz. Adebingizge Allah razı olsun. Mına özünüz baş bolup akırkı sapar uzatıp atas. Zoğluğunuz büyük bolsun. Kuday Taalam Talas jergesinde Allah'ın rahmatı kıyamet müder cevap dursun. Talay dostumuzun baldarına aytar sözüm. Atаңардын жолун жолдоп, кимдин баласы экениңерди бекем билип, атаңар суфи болгон, атаңардын башынан селде түшкөн эмес, атаңар дарасыз жүргөн эмес, атаңардын ушул узун желеги чечилген эмес, атаңардын суфи жолун жолдоп, талай казынын ушул ким экенин билдирип жүрүштү аманат катары айтып кетем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Allah razı olsun. Kazı damlabыз мына 40 жылдан ашык ислам дининде ушундай өмүрүн арнаган. Мына ошондой устаздарыбыздын бири Казакебиздин бир тууган кудасы устазыбыз Дүйшөнбек дамлага сөз берилет. Келиңиз дамла. Келиңиz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı iki jaktan kelgen mehmandarыбыз, mana Kazakistan'dan kelgen eşen damlabыз, hurmatlı cemaatlar, mana aksakallarыбыз, ulууlarыбыз bir kança sözdөрдү жакшынакай bir каалоолорун айтып өттү. Кудай Таала кабыл кылган болсун, биз да ушуга кошулабыз. Эми аксакал катары айта турган сөзүбүз, mana kılgan hizmetini barыңızlar, uktunguzlar, kanday hizmet kıldı. Biz köprek yıl şu dini yolda hizmet kılıp kalgan aksakal katar aytarım. Kuday Taala'nın takdiri menen har kimnin takdiriga
arqılı işler yazıladı eken. Men aytayın degen maksatım mana şul dinge kengçildik bolgondan başlap mana Kimsanbay ajakenin köňüňizler bilesizler. Şul dinge yetkinlik bolup meşitler medreselerinin açılışıga, köw açılışıga Kırgızstan boyunca meşit medreselerinin köw açılışıga şu kişi sebepkar boldu. Neme oldu? Tuş geldi taqdiri. Mana Talas'ta da şunday meşit medreselerini açılıp mollalarının köp çıkıştığıga çıkkan vaktıga şul Kazdamılavuz Talaybek Kazdamılavuz'un taqdiriga yazılgan eken, şul iş bu kişinin taqdiriga yazılgan eken, şul uçurda şu kişi hizmet kıldı. Emen Huday Taala bara turgan жерinde beşten orun bersin. Amin. Bayattan beri mana aksakallarımız, söylegen aksakallarımız, Bişkekten kelgen aksakallarımız kelgen geçe mana Eşendamılavuz menen үйünde 2 saattan beri biz ayta turgan sözlerimizni bardyga uğuzduk, pata dua kıldık. Yeme oşol jerde 2 saat aytılgan masalalarımızды, jakşı kaloolarımızды, mana azır aytılgan jakşı sözlerimizni Huday Taala kabul kılgan bolsun. Şulardın sowabını mana kazdamlarının ruhuga bagışladık. Huday Taala kabul kılsın. Mana emin bugün sapar kılıp ata saparlarını bekatar kılsın. Şul tübölükke jata turgan жерine barganda sorak sabalların жеңил kılsın. Allah Taalam kel pendem dep suygan pendelerin katarda jakşı kabul alsın. Ahirette Huday Taalam öz suygan pendelerin katarda Paygambarimizin en jakşı görgen, en jakın koşunlardan bolup birge yaşaşlarını, sahabalar menen birge oluşturlarını, uluk sahabaların ayında birge yaşaşlarını Allah Taala'dan tilep surap ketebiz. Paygambarimizin şunday bir janaza turganda bir adam kelip, "Ya Rasulullah, bana bir jakşı bir nasihat aytsaňyz eken, şunu menen men beşikке kirsem eken" degende Paygambarimiz aytkan mana mollalar barında ugup jürgensler. Men mana şul nasihatty şul mana jagaşka menip sapar kılıp atkan buralarımızdan tanım alыңızдар, barımızın başıga kelet. Bundan artık men sizlerge nasihat ayta albayım degen sözü var. Men aytayın degen sözüm aksakal katары Huday Taala şul ibarat alıp, şundan bir nasihat alıp, jürüştü Huday Taala nasip kılsın. Mana Oşton kelgen Kazdamılavuz, Ubaydulla Kazdamılavuz aytkanday, barımız ele şul Kazdamılada jüre albayбыз. Kede sellebizdi taşlap dopuştan jüröbüz, kalpaktan jüröbüz. Çapanımızı taşlap atıp köynökçön kasımcan jürüp kalabız. Biz oşol 30 yıl, 40 yıldan beri bunday bir biradar bolup jürgenimizden beri Ubaydulla Damıl aytkanday je sallasını, doktorga jatkanda da sallasını, mastikadaşını çapanını taşlabastan jürdü. Bunday jürüş köp adam nasip kılbayt, köp adam koldan kelbeyt. Şunun üçün şul özü jürgönday mana azır zonun koca ustazının da sözünü aytıp, iyilap sıktap sizlerge aytıp berdik. Bilişibizde birge jürgendigimizden. Unuttuğunu da şuların bardığın soğunu Huday Taala nasip kılsın. Ulug adamlardan ayında birge yaşasın Huday Taala nasip kılgan bolsun. Allah'ım razı olsun. Kazake'nin köptөгөн şagirdleri olgan. Bardığımız bu yerde Kasım ake, Meder Damla olsun, Nurdin ake olsun, Ömüke olsun. Bardığımız uşu kийинен şagirdimiz деп эсептейбиz өзүбүздү. Мына ошол окуучуларды шагирттеринин катарынан дагы азыр Мирзат деген дамылабыз бар. Алымдар кеңешинде, Ислам университетинде мугалим. Мына ошол Мирзат дамылага шагирттердин атынан сөз берилет. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah razı olsun. Adamdın asıl sapatı kıyınçılıkta bilinet deyt. Azır Kudayga şükür jakşı bir momday dinge urmat sый пайда болгон учурда туруп атабыз. Азыр dinge кызмат кылгандар Кудайга шүгүр көп. Бирок
шыныгы ыкыласмандар динге кыйынчылык учурларда кызмат кылып көрүнөт экен. Бул молдоке устазым ошол 93-жылы келип колунда окугам. Ошол кезде өзүңүздөр билесиздер, бизде кыйынчылык учур, эл бирөөнү эмес өзүнүн үй бүлөсүн араң эптеп калган учурда молдоке үйүндө Садридин дамланы баш кылып, бизди шакирттерин баарын батырып, ошол бизди багып окутту. Садридин дамла дагы ошол кезде ушул жерде келип, илим таркатып, таласка кызмат кылып кеткен. Ошол кыйынчылык учурларда ошол бир топ шакирттерди үйүндө карап, окутуп, анан ушул өзгөрүш айылында медресе ачылышына чуркап жүрүп, өзүнүн салымын кошуп, ошондо 94-жылы ушул жерде медресе ачылды. Надыр дамланы көчүрүп келип өзгөрүшкө. Анан ошол медреседен бүгүнкү таластагы динге кызмат кылып аткан балдардын дээрлик көпчүлүгү ушул медреседен илим окуп баштаган. Ошондой кыйын учурларда кызмат кылган. Аллахым ошол кызматтарын кабыл кылсын. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Алла разы болсун баарыңыздардан. Азыр эми Казаке урук тууганы көп, бир туугандары көп, ага журту көп. Мына ошол бир тууганы Бакытбай акеге сөз беребиз. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı muhtiyat, kaziyat, hurmatlı imamlar, bradarlar, bir işteşsizler, birge turdunuzlar, şake üstün kısmatında oldunuzlar, işteydi, kısmat kıldı, barınızlar, razı olunuzlar. Jalpı el yurt, hurmatlı gazı, hurmatlı Hazreti Maki şu bizdin үйгө бардык нерселер динчилер келгенде бардык казылар менен бир чай ичип акемдин артынан барыңыздардын колун кармап чогуу турду элек барыңыздар менен чубак ажылар бар бүттүңүздөр максат ажылар менен бир чай ичип калдык элек эми бизге алардай адамдар кыйын эми жолу ушу акебиз сапарга кетти Кудайым жанатын берсин жалпыңар разы болуңар biz bir tuğanlar razıyız. Biz de şu tarbiyalap, din menen, namaz menen, sport menen, biz de şu aldığa koygan maksatlar menen, biz de şu Ataus'tan ertağlı ayrıldık. Çaşta üstte, bırak yetim olmamdık biz. Buraya mı yetim olduk? Tuğanlar sevip yetim olduk biz. Biz AKÜ'ye işlenip, iştin bardığın uşu işi bitirip, uşu işin altından çürüyor gereken biz. Emimiz kıyım oldu. Biz emi Allah Teala'nın kulağına vaat vericimiz kenarı. Geçeri baka öz telefon çalıp baktık. Menengin sensin. Balların aksakalı sensin emi. Deyip yayınlagan. Şunday özü dağı 10 gün burun ötüp para atıp baktı sen şöyle ötüyorsun, ülkelerin ötüyor, bağırgan ötüyorsun, ben tikte oturam, uşu çayga koydum, çayını da dayınlagan. Ayttım akıya koyun, çıkakta bilen aytası deyip, zaman jakşı yok, bağırı sıraya ketip kalağız, bırak ben aytıp koyayım aytkan. Biz razıyız, bana akıya koş, biz sizke razıyız. Kaçır cennet olsun. Cemaat barlarsa Allah razı olsun Mahmut Kazı. Rahmat bey. Аллахым разы болсун баарыбыздан. Казаке көпчүлүк окуган устаттары баарыңыздар билесиздер, Казакстандан болгон. Казакстанда баардыгыбыздын устазыбыз Зулнун Ешенде 80-жылдан 84-жылга чейин окуган экен. Андан кийин армияда дагы ушул Казакстанга Чымкентте служба кылып калыптыр. Ал жерде дагы Убайдулла деген Каракеден ошо служба кылып жүрүп сабак алган да бул киши. Андан кийин мына устазыбыз бардыгыбыздын Курбанали Ешен Дамлада дагы шагирт болгон бул киши. Азыр акыркы сөздү мына ушул Курбанали Ешен Дамла устазыбызга беребиз. Анан бул киши а кишинин устазы болот. А кишинин устазынын да жаназасын окуган.
Бүгүнкү ушул казакебиздин жаназасыны мына ушул Курбанали Эшен дамла жаназасын окуп берет. Келиңиз дамла. Assalamu alaikum. Осындай бір басымызға түскен қайғыда рахмет қылсын. Бұл кісінің еңбектері, бұл кісінің қызметтері енді бір палуан адам қыла алмайтын еңбек қызмет болады. Бұл кісімен біздер үзін Ишан атамыздың үйінде көріскенімізді, Ишан атамыз біздің ағаларымыз, туысқанымыз. Содан бері жолдаспыз, содан бері көріп келе жатырмыз. Содан бері бұл кісімен мәслихат қылып, әрбір ісімізді бір-бірімізбен сұрап тұрдық. Бұл кісілердің қызын алдық, немерелерін алдық, біздер құда болдық. Аллаға шүкір. Айтатын сөз жоқ енді, өзің айтып осыздар. Алла рахмет қылынбасын. Біз айға жәннаттың бақшаларын болсын. Болашағыларын, үйлеріне бәрін Алла сабыр жәмил берсін. Қияметте барлығымызға шапағатшы болсын. Бұл кісі шапағатқа лайық адам еді. Алла жарып үйлеріне кеткен болсын. Енді бұл кісілерді бізге ұсынып отырған екен. Алла разы болсын бәріктен, біз разымыз. Алла разы болсын. Мен енді сіздердің рұқсатыңызбенен Дүйшенбек дамлаға ебергім кеп тұр. Рұқсат болса, Дүйшенбек дамла өзіңіз. Осы біздің Дүйшенбек дамла екеуміз бірге оқығанбыз, бірге тұрғанбыз. Урматтуу туугандар, мына Ешен дамланын сөзүн уктуңуздар. Бизде такылып кылып атканын себеби азыр биз бул жерде 2 сааттан бери маселе айтып бердик. Бул Ешен дамла экөөбүз медреседе 7 жылдык медреседе бирге жатып, бир класста окуп, бирге тарбияланып, улуг устаздардан дарс алып келген досубуз болот. Анан бул киши ошол Казакстанда жүрсө да бизге салам айтып турат. Бирар бизди мана молло сабыллар, башкалар баш болуп бир мааракеге чакырып калса, Дүйшөнбек ажеке барабы экен деп келет десе, ал киши келсе мен да барамын деп түшүнтүп жүргөн досубуз. Анан эми ошол молло сабыллар, окшогон алымдарыбыз ажеке бул киши ушундай деди, неңиз болот сизге дегенде биз экөөбүз Бухарада бирге окуганбыз, бир партияда олтуруп окуганбыз, бирге жатып бирге жүргөнбүз, Ташкентте бирге жүргөнбүз десем, ошого ушундай кылып аткан турбайбы дешип, ушундай кылып кээ бирлер уккандар чын эле ушу киши менен Ешан менен бирге жүргөнбүз дешип кайра келип сурашкандар болду. Бул кишиге мен рахмат айтамын. Эми такылып кылганыңыз үчүн Ешен дамлам рахмат. Мына жерде жаназага өтө турган аксакалдарыбыз бар, жетекчилерибиз турат, ушулар өссө болот эле. Эми Кудай Тааланын тагдыры экен, мына бир туугандары баш болуп, туугандары кечеден бери сүйлөшүп, маслихат кылып, кеңешип, ушул ишенген бир көңүлгө толгон бир немеси бар эле, Ешен дамла бар эле, ушул адам өтүп берсин деп осуят кылган экен. Ошого мына азыр жаңы таксыр өтүп берсе болот эле. Азыр өтө турган адам, калгандар өтө турган адамдар турат, биз буякта эле. Эми ошондой болсо да мына бир туугандары эл жұрт şu kişini süygöndükten şeriat ruhsat beret. Egerde ruhsat verirse, egerde mufti damla kelse al kişini ötközüşüz mümkün ede. Azremi yerli yurtubuz barımızın yüreğimizde şu sizi makul görüp durarız. Kuday Taala mana күндө да бүгүн жакшынакай кылып ачып жаркыратып неме кылып койду. Бул да Кудай Тааланын тагдыры. Ошого таксирен жок дебестен рахмат, бизди мындай бирге окудук элек, бирге дарс алдык элек деп урмат кылганыңыз үчүн рахмат. Өзүңүз жакшынакай өтүп бериң. Кудай Таала кабыл кылсын таксыр. Эми мына айтылган сөздөрүбүздөн, шариаттарыбыздан, 2 саат айтылган маселелерибизден
asıl bolgan sowaptарды Kuday Taala şu kişiге jetkizsin. Barыңızдар şu kişiden ırasızdarбы? Ырасыз. Demek Allah'a bereketin taksir kişide sorap turgandan keyin janazaga ötüp berin taksir. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette benlerimiz var. Benim oğlum böyle Allah'ımız bizden veremiz. Bunları kep dursun yakın. Yakışırız. Bunları eğer bu kişinin birovlardan algan bergen karzları olsa boynuna alamız dep otur. Allah olsun. O şerde kazı sizler ahiretke kaldırmazsan sizlerde rencitken bolsan ya bir bu kişi sizlerge bir kobaldık kılgan olsun. Aytadlarınız aytыңыздар bolmasam riza bolup koyuңuzдар. Allah razı olsun. Bärligimizden razımız. Bärligimizden razımız. Ya. Jarayt. Emesim jana namazını okuymuş. Senin namazda gösterdir. İmam için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah rahmet eylesin. Barklarınız rızasız olsun. Allah cevap verin. Allah'a emanet. Kartamda ölçüp soldus da. Amraqdan ölçüp bir qo'mak. Bunu salganlar. Allah'ım ver. Bunu ver oğlum. Kes. Gene karmalı. Gene caz karmalı. Gene karmalı. Sağın oğlum. Gene karmalı. Kes. Koştu yaktan az veririz abi. Matam duruyor ver koştu. Ne olur beri sağla. Bere kabul. Allah'ını be. Kenen tak. Kera. Matam ben aldır koydu var Ömer.
Bölsün aldan. Çelik, lapatka, bir ört. Lapatka benim aldım. Lapatka benim. Matanı veriyor, boş matanı veriyor. Ötken adam öte taza juulsa, taza juulgandan keyin kependelgenden keyin janaza kalıp çıkılsa, janaza kalıp çıkkanda janaza okuyturgan imamdın ilimi öte mıktı olsa, imamdı koşup eseptegende bir dağı kölgöçü, bakşıga, şirkke kavulmagan, yüreği taza, janazanı tolluk bile turgan adamlardan, cemaattan 40 adam tavılsa, Peygamber aleyhisselam, yen kepildik verem, janaza okulgan adamdayım, janaza okuganlardayım günah kalbayt dedi. Hurmatlı eli jurt, siz menen bizde bir nerse kütüp atat, bul janaza. Bir günde 5 vakt namaz kazan aytılar. Azan tuktunuz mu?
ozonun artına barıp tezirek namaz okukalıkka çaşılan. Bir ok azandı ukkunuz gelbese, meşikке bargınız gelbese, imamdın artından namaz okunuz gelbese, kala ismi kalava ismi bir gün gelet, Moldekenin imamdın altında durup cenazanız okulat, al gezde geç bolat. Cenazanı oku bitkönden giyin, hurmatlı cemaat. Keşe buladam, cuğunat ele. Bugün buna cemaat cuğundurdu. Geçe giyin etele, giyim derdi kaldı, kepenge uğradı. Geçe tamak içetele, rızkısı toktadı. Bugün yelmenin cüretele, yürüyüşü toktop el, mürüsüne koyup mürzöge götürüp geldi. Hurmatlı cemaat, bağrımızın avalımız, ahvalımız usul bolat, usul nerseni esten çıkarmaylı. Cenazanı yerden alıp yatkanda birinci on celkeni koy deyit. Anan on celkeni artın koy deyit. Anan sol celkeni, dörtüncü sol celkeni artın koy deyit. Birinci celkemenen artın adamlar girse bolat deyit. Cenazanın tağutun ortasına giriş bu makruh olat deyit. 3 adamga cenazanın aldığında cürüge ruhsat. Kimge? Atasına, balasına, bir tuğanına kalgan eldim barısı tigi söğüktü karab ül kalıp arsın deydi. Ve yesra'una biha. Cenaze okulu bitkenden giyin mürzöge öte tez alıp gelgele deydi. Sekin alıp gelse bolmoy bir dese çok deydi. Tez alıp gelirse maksatlı dese eğer de 5 vakit namazına bekem baldardım bağırdığı imanda, İslam'da, namazda, memlekette kazanasına kol salvagan, yüreğin yüreğine zalaka yetkizip, azar verip, eldin hiçbir camandığında çaldık bağan, eldin ağzında azamazsın, jakşı insan ele deyip жүрген adam bolsa, tezirek alıp gelip, habırdağı rahat geçigip de rahatka tapşırgıla deyip. Eğer de arak dişken, zınağını kılgan, memleketin kazınasın tonoğun, baldarda namaz yok, ayalında namaz yok, kızlarda namaz yok, eldin keregine caravagan, uşunday adamlar bolsa, kabırda azap kütüp atat, alardı tezrak, azapka tapşırış gerek deydi. Hurmatlı eli jört, kadınıman kalayık kal. Mınaşı, biz kalayık azakevizden ömür bayandan ülgalayla, mına geçe, ertemenen bağımdat namazda daratda alıptır, Kalisada namazda okuptur, namazda okup oturgan yerinde darat menen, ibadat menen can beriptir. Bu can beriş argimge nasip kılıyor bey. Allah Teala Kazakeviz'in barar yerin beyişlerden katarına koşsun. Kazakeviz'in kadırlap, kımbatlap, silap gelgen. Barın arga Allah Teala canazan soğukları nasip kılsın. Atayı, kadırı, kenenele, Çin biliyüzden sırdaşkan dostumuz ele, Ordu şarından atayın atartıp geldik. Kalay kazının uşunday jakşı imanmenin ketkenine süyünüp özüme batpaytıram. Kalay kazı közmenen cennetli firdavsta usul yerdeki varsın, kalas elin çoğuluğusta Kuday Teala nasip kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yok olma oluşturma. Emni amal kıldın ölgön göçeyin, bardığı жазılat, bardığı kavarı verilir. Ve dâlike alallahi yasir. Bu Allah'a kıyın emez. Her birimizin her bir amaldarımızda Allah tanım cazdırıp, sakta, koygun, biz unutup kalsa dağı. Ahsahumullahu ve nasu, vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah adam balasının her bir amalın cazdırtıp, saktatıp koygun, taktatıp koygun. Sizler unutup kalsanar da vanasiya adam unutup kalat eken. Bıltırganda jakşı amal kıldınız, jaman amal kıldınız. Bırak Allah'ını unutpay. Oşandıktan gelinizler toğandar.
Her bir Allah'ını karap yaşaylı. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ını karap yaşaylı. Tüzden öyle, üyren öyle. Ölgönden gün tirilem deyip yaşaylı. Buna çatkanlardan bardı tirilen. Buna basıp жүргендердің bardı dünyadan ötür. Bir ağlım aytkan eken, ey adam, sen öte alsız. Sen öte bir beçera insansın. Köp tekeverlenme. Ötele kıyınsına erve. Sen bir çoktan bar bolgansın. Atanın belinden bir çıkıp bir tamçı sudan çıkan bir adamsın sen. Sen kanday alsızsın bilesin mi dey? Kanday alsızsın. Caratkan Allah'a har demde sen Allah'a muhtaçsın. Allah'ın nimetini unutma. Allah'ın dinine karşı çıkma. Allah'tan nimetine şükür kılıp buyruklarını atkar. Süykümlü olasın. Daracalı olasın. Beyişlik olasın. Peygamberimizin koluna düşesin. Koluna şafaatı. Kolundan kavsar susun içesin. Bu dünya öte turgan, dünya öte turganlar. Gelinizler namazınızı bekem kılaylı. Zikirinizi bekem kılaylı. İliminizi bekem kılaylı. Münözünüz ondoylu. Bizden fayda geçsin, ziyan jetmesin. Biz jakşılık kalagan öğrenöylü. Jakşı işlerdi kılgan öğrenöylü. Jakşılıklardı daima oylangan öğrenöylü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınanday keremetli, nurlu, berekeli amaldardı alıp kelgen. Oşonu karmanaylı. Birimizge jakşı oyda olaylı. Mınan жерге ушundайлы gün gelip kalbay, başka günleri daha gelip duraylı. Ziyar Peygamberimiz kur, aytkan zuru kuburakum. Ey kaburlarыңарды ziyaret kılıp durula. Unutup kalbağla. Gele turgan yer uşul eken, tura turgan yer uşul eken, dünya öte turgan yer eken. Bu yer tura turgan, ahiret kala turgan yer. Je beyişte tübölükte kalasın, je dozakta tübölükte kalasın. Ağay Müslüman bir turganlar, oşun için Arap'tın akını alımı aytkan eken. İnsan kançalık beçara. Kanday giyim giysen giyine ver. Bura akırkı giyiminde unutmay yaşa degen eken. Buna akırkı giyim, kepin degen giyim var. En arzan materyaldan. Bunu deleçi adam cılağaç kılıp cılağaç ketken. Adamın averi avratın cavuş için ele. Olmasa bu kepinini sizge jardan bermey. Sizin kılgan bu dünyadaki işletken bardık nerseleriniz kalat dünyada. Cılağaç geldiniz, cılağaç ketesiz. Amal da alıp ketesiz. Oşa amal. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي
وكواكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ورب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ya Rabbal Alemin okulan Kur'an-ı sahiplerin uçurlarda medreselerimizde okulattan hatım Kur'anlardan sahiplerin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhuna uçul dünyadan Allah Teala'nın bar bir de Peygamberimiz hak Peygamber'de ötüp etken jalpo Müslümanlardan katarına varıp koşulgan Kerimbay oğlu Tağlaybek Kazakevist'in arbağına başladı. Dayım jatkan jerin jaylu imanın salamat kılgan, isep kısapların jengil kılgın ya Rabbal Alemin. Allah Teala'm kılgan soğuptu işlerin kabul kılgan, başına kölökö kılgan, kılgı pürödü jetel ölçü kılgan, bir işe girişine sebepçi kılgın ya Rabbal Alemin. Allah Teala'm bilip bilbey kılgan günölörü, kataçılıkları olsa Kuday Teala özün geçirgin ya Rabbal Alemin. Allah Teala'm şu jakın bir tuğanlarına, bala çakasından bardığına sabır doğuluk bergen, kılgan sabır doğuluklarından bolgan soğuklardıdağı Kazakevisten ruhuna jetkirip turgun, elge kılgan kısmatın Kudayım kabul kılgan, şu Kırgızstanımızda görünüktü, ağabız görünüktü, aksakalıbız bolgan, kançalagan jerde hakikat sözlörді süylöp, dindin jaşalışına, dindin tarqalışına köptügün kızmatlardı kılgan, Allah Teala'm şu kızmatlarının bardığın kabul kılgın ya Rabbal Alemin. Allah Teala'm bar şu Kazakevist'te seylap canazaga gelgen ağır bir insanga Kuday Teala ulu sahiptardı jaskın. Allah Teala'm bardık vıska şu Kazakevist mına namazda turup üzülüp, şu dünyanın eşigin namazda turup cevap ketdi. Ağır bir viske uşunday baktılı ölümde ağır bir viske nasip kılgın ya Rabbal Alemin. Allah Teala'm bardık gün ölür üstü geçirsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adam ölöt. Ağa gelgen adamlardan sebebi menen oşo ölgün adamdın günösü geçirilet.
Dağı bir adam ölet. Oşo gelgen janazadagı adamdardın oşo adamdın sebebi menen janazaga kança adam gelse bardığın günösü geçirilet degen. Oşo kazakebis uşunday örnöktүү ömür jaşagan oşo kişinin janazasına turgan sebepti har biribizдің günöөлөрүбүздү geçiri ya Rabbal alamin. Jerge bizge tınçılık, amançılık ber, kılgan dualarыбызды kabul kıl. Kazakebizдің артындагы urpagın kıyamatga çeyin üzgültükke uçuratpay. Allah Taalam bardığına iman, ihlas berip, daima atasını estep, daima Kur'an'ı okuy turgan, soğudu işlerde başlayı turgan urpaklar bulana verişin Kudayım nasip kılsın. Allah Teala sul cennet düşenmek acakebiz baş bolğun. Muna Kazakistan'dan aksakallarımız, atalarımız kelbatat. Kadamlarına Kuday Teala uluğulu soğuptardı jaskın. Allah Teala'm bardığımızga ıntımak bergen, ak yolundan adaştırba yeki dünyanın baktısın bergen. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barыңыздардан Allah razı olsun. Келген жамаатка, эл журтубузга Kur'an aleyhisselamlar. Allahu Ekber. Allah razı olsun barыңızdan.